ey пайгамбар, Аллах Тааладан түшкөн нерсени сен башкага жеткиз дейт. Пайгамбарга болгон буйрук пайгамбардын үммөттөрүнө. Азыр бул жерден балганда кайрегер болбойсуздар. Апалар, неврелериге, башкаларына отуруп алып барыбыз. Мен кичинекей кезимде көп айтам. Мына кадырлы тайнелери башкалар биз кичинебизде отургузулар. Апа, атам, балам, озуңда эмнең бар десе, калимаи шахадатым бар. Балам, сен мусулмансыңбы? Алхамдулилlah мусулманмын. Качантан бери мусулмансың? Ал-Мисақтан бери мусулманмын. Сенин мусулманчылыгыңа менин күмөнүм бар. Ата, менин күбөм бар. Кана күбөң десе, ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Rabbin kim? Rabbim Allah. Peygamberin kim? Muhammed Aleyhisselam. Dinin kim? Dinim İslam. Ha? Dosun kim dese? Dosum Çariyar de 4 sahabanı. Abu Bakr, Umar, Osman, Ali. Ha? Hazır balan ozunda neyin varsın? Çipa çipsi deydi. Jıvaçkan var deydi. Turabı? Oşo kiçinedegi bergen baldarga berilgen emesi. Mana eneler Allah Allah degen. Şu Allah'ım Allah degen sözden özü. İman menen eme kılı. Terbiye kılı. Bizim bir ustazımız aytadi. Ömrümde atam meni apam bir jolu karga vuruştu deydi. Kaçan desem? Balam, eğer azır bağımdatqa turup bağımdatты okubay жатсаң, amanat janыңda Allah asın dedi deydi. Apamның bir gana vuruşkanı şu bolgon deydi. 10 yaşıma çeyin deydi. Çurkap oynap mektepke bargacha Kur'an'da apam jattatkan deydi. Oşo ustaz aytadi, men ömrümde deydi. Kıblaga putumdu sozgon jokмун deydi. Ömrümde ata-enem tarapka hiç katan putumdu uzatkan jokмун deydi. Men deydi, anam deydi, ata özünün emesini aytadi. Atam menen deydi, apamдар ушундай строг эле deydi. Биздин алдыбызда deydi, өзүнчө жыртаңда башкаган эч көргөн жокмун deydi. Биз үчүн өтө бир эмей dedi, кумир. Апам катты ооруп атат deydi. Тиякта атам deydi. Атама дайым эме кылып атсам, ясинде дем салып атам deydi. Апам өзү катты ооруп аткан deydi. Atam dayım aytadilar. Şu ömür joldoşum менен birge ketse bundan keyin men kalbayın. Şunça birge yaşatıp birge keteyigili dey berediler deydi. Atama dem salıp Yasin'in 3-cü mubiniga kelgende koşuna bölmödөн kıykırıp çıksam deydi. Apam can beriptir deydi. İman menen. Kayra kelip Yasin'di toluk okuganda atam dayım oldu deydi. Apası aytadi, men seni eç kaçan betarat emizgen emesmin. Oşo enenin tarbiyası öte çoğun nerse. Oşontан бар Araplarda makal var. Ummu madrasatun iza salavat salavatun mujtama. Ene bul mektep, ene degen mektep oңолсо, коом оңолот.